Dan planete Zemlje obilježen je u Podgorici. Jednu od manifestacija, biciklističku paradu, organizovali su ljubitelji prirode okupljeni na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Oni su se na biciklima provozali Podgoricom i na taj način ukazali na značaj ekologije, svakodnevne probleme biciklista i pješaka, ali i na zagađenje od velikog broja automobila. Niko od predstavnika državnih institucija nije se pojavio na 2 točka. To nam javlja Marko Mišić. Na 2 točka simboličan krug po gradu. Preko Milenijuma na putu do Vektre dočekali su ih pogledi nervoznih vozača u koloni. Zatim preko Union Bridgea pa pored Sahat Kule opet na trg. Je li bilo naporno po gradskim ulicama? Ne. Nije bilo naporno s obzirom da vozim svaki dan i da na posao idem biciklom. Ma kako naporno? Nije naporno. Kad nema automobila, kad vam je policija desna ruka. Ovo je idealno. Potom su ispred 60-ak biciklista izašli organizatori. Ljudi, hvala vam još jednom! Ura! Jeste! Malo pješke, više isto, ali malo i biciklo više nam treba. Hvala vam, pokazali ste da ima nade za biciklizam u Crnu Goru. Nadam se da ćemo u narednim godinama dobiti i nešto od infrastrukture. To je ono što boli bicikliste, jer je na 2 točka teško voziti po ulicama glavnog grada. Prvo što nam treba su staze. Nemaju parking za biciklu gdje možemo vezivati bicikla i vozači na ulici nas ne poštuju. Trebalo bi dići malo svijest o tome, da nas ne psuju svaki put kad nas vidi. Pomalo razočarani, učesnici akcije na Dan planete Zemlje žale što sa njima nisu vozili i članovi vlade, političari i ostale javne ličnosti. Očekujem da ministri voze bicikle. Imajući u vidu nadolazeću krizu i već postojeću krizu. Očekujem na sljedećem bike upu da vidim premijera i pola vlade. Pola vlade. Da. Ja sam pravo da vam kažem, vidio 2-3 ministra, ali vozili su ova najnovija nevidljiva bicikla. Kao i uvek. Oni imaju 5 točkova, ta bicikla, ali to su dobra bicikla. Ne bi ni ja posle Mercedesa mogla šest na biciklu. Dobro, možda neko Mercedesovo biciklo. Ali on ima, znate kako, oni imaju, ta nova kola imaju unutra planinski vazduh onaj. Aha. Tako da glupo bi mi bilo na njihovom mjestu sada da izlaze iz te ljepote iz toga. Mislim da... Voziš po Podgorici, a u stvari si na planini? Na Žabljak ili zavisi, ima, podesiš vazduh, ali sa Žabljaka, ako si rodom sa Žabljaka, vjerovatno žabljački vazduh, ovi iz Berana, beranski vazduh. Doći oni vremena. Možda naredni put. A biciklisti već imaju svoj sajt. Imaju i predlog za gradonačelnika. Gradonačelniku mogu da uvede dan biciklistički u nedjelji i da svake nedjelje imamo ovakav događaj u gradu. Riječ je samo o dobroj volji. Za kraj zajednička fotografija. U gradu koji je bogom dan za biciklizam, a u kojem caruju automobili.